habana ko taban ai kebaya bar ki member jongga naik Riboy districts babatan session ki padan kat bat ngini ko por te shibenta ko bangi na era ya meeting madap bangin dan ka Riboy district championship ka bangi long hau new tier 1 do kasan tarik do khanyo bat ko bangila pha itu ki browser bagi WhatsApp si newspaper mapin ko buji pentip ya barok ki players ki bakwa macam mentah ni ka championship but hari ni ka competition ngidan ki senior single but double pak kunjuk ka jangka veteran ro ki ba 45 above kedai tang i doubles te kata kedai ki pentip na keleng ka Riboy district Bangtan session basa kawai ro kawai kwa ban pentip ki players ki ba deki current state players hi kat matasin ngina ma abdang iki mablai kalong nok kum kajing IMC ni ki players ki barang kiu chaprang man haka senior level te kata hinga ka ki state player hi ngina ma abdang ki matasin tidak sina hawi ka porpat ngi sekondok pe kum ki determine ki ba ngilapan abdang IP ki state current state players tina kliang ka association ni ka tu ya baro ki players yang ka rikasi jentia bat na garoro lakidan kila wa man simanta hari ka competition ni pelong ani po nong po NSA stadium but kawe ko aman pentip ko kalong lese dan guno ki ba dan kam ka jakasa ro te sobha pin ajitul pasangi lese ngilawan perkhat kuno banyarap IP mabalai lese to P1 la keleng kam jaya jaka te kita hi pa pan perkhat kata sobha jintip te ba ki numbers ni sa IP ba pin pentip ya jing kwa ji ban simanta hade ka competition ba hagni competition hi ngidan gin aki medal ba certificate kat bagi cash prize kan ai tang kata ji mentip na kelang session te resibon abde baka entry fees na ka session na pun bet kade sanspa entry fees saka single ba 6000 kadabel baka katrik pakhat dok pediang yakini ki nasim mata kade ka khat saw tarik but yakani ka veteran hi in 40 plus above baka open to all time yiki men's tangata krishuan